네, 왜 지금 몽골에서 해밀리 헬스가 필요한가? Монголд яг одоо энэ Hemily гэдэг энэ 이미 компаниудын 아메이나 허블라이프, 애터미가 이미 시장에서 아주 잘 몽골에서 지금 현재 잘 일이 진행되고 있습니다. хэрэгтэй. Ализа Амуй Hemily Herbalife юу Atomy гэдээ байгаа шүү дээ компаниуд. 그런데 이것이 저희들에게 의미가 있는 것은 몽골에서도 이미 네트워크 시장이 잘 형성이 되어 있다는 이야기입니다. За эдгээр компаниуд байгаа нь ч гэсэн алидийн сүлжээ гэдэг энэ утгаараа бол ажиллагаа явагдаж болж байгаа гэсэн бас утга юм аа. 예를 들어서 보겠습니다. За жишээлбэл харъя. 2011년도에 허블라이프가 시작했습니다. За Herbalife 2011 оноос эхэлсэн байна. 그리고 2022년도에 애터미가 몽골 법인 그리고 쇼핑몰을 오픈했습니다. За 2022-нд Atomy Монголын онлайн дэлгүүрээ нээсэн байна. 그리고 아메이는 2024년 12월 달부터 현재 정식적으로 운영을 본격화하기 시작했습니다. За 2024 оны 12 сараас Amway болохоор орон нутгийн албан ёсны мэдээлэлийг эрчимжүүлсэн байгаа юм байна. 그런데 여기서 중요한 것은 이미 경쟁사가 있다는 것이 시장이 포화됐다 그런 뜻은 아닙니다. За энэ утга нь алидийн энэ зах зээл нь хамтгсан гэсэн утга биш юм аа. 다르게 얘기하면 이미 이 몽골에서도 소비자가 이미 반복 구매 또 회원제 그리고 추천형 유통을 경험했다는 뜻입니다. За хэрэглэгчдийн хувьд болохоор энэ давтан худалдаа авалт гишүүнчлэл зөвлөмжөнд суурилсан энэ түгээлт гэдэг зүйлийг аль хэдийн мэддэг болцгоотсон байгаа гэсэн утга юм. 작년도 몽골 매출을 대략 추정해 보았습니다. За өнгөрсөн жилийн борлуулалтын хэмжээг ойролцоогоор авч үзсэн байна. 물론 이 세 회사 모두 공개적으로 단독으로 매출을 공개하지 않았기 때문에 이 자료는 대략 추정치입니다. За энэ бол таамаг дүн бие даасан байдлаар өөрсдөө статистик мэдээ гаргаагүй. 예를 들어서 허블라이프는 작년 한 해 동안 약 중간값으로 한 560억 투거릭 정도를 매출했습니다. За жилийн дунджийг үзэх юм бол Herbalife 56 тэрбум төгрөгөөр яригдж байна. 한국 돈으로 계산하면 약 한 200억 원 정도 매출이 예상됩니다. За солонгос мөнгөөр бол нэг 17-аас 28 тэрбум вон байна. 애터미도 약 한 490억 투거릭 예상됩니다. За Atomy болохоор дундаж нь 49 тэрбумаар яригдж байна. 그리고 아메이는 약 한 260억 투거릭 정도 예측하고 있습니다. За Amway болохоор 26 тэрбумаа гэж үзэж байна. 저는 이 수치를 보면서 굉장히 오히려 가슴이 뜨거워졌습니다. За би энэ тоо хараад үнэхээр миний сэтгэл өөрөнгө гал халуун болсон. 여러분도 아시다시피 허블라이프 같은 경우는 주로 다이어트에 좀 집중되어 있습니다. За жишээ нь Herbalife бол голцоо тураах дэглэмийн хоол хүнстэй яригддаг. 애터미는 영양제뿐만 아니라 화장품 또한 생활용품이 주력 제품입니다. Atomy болохоор гоо сайхан болоод амин дэмүүд бас гэр хүн бараанууд байж идэг. 아메이 역시 영양제가 주력 제품이고 또 다양한 소비재 제품이 있습니다. Amway ч гэсэн бас амин дэмүүд зарагдахаас гадна хэрэглэгч нар төрөөс олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд гаргадаг. 특히 아메이 같은 경우는 세계적인 기업입니다. За Amway бол дэлхийн хэмжээний компани гэж хэлэгддэг. 그런데 과연 몽골에서 이 지금 기존에 있는 회사도 굉장히 중요한 역할을 하고 있지만 어쩌면 저희 해밀리 헬스가 기존에 있는 이 회사보다 더 중요한 역할을 할 수 있을 거라는 기대가 되고 있습니다. За бид найдаж чинь эдгээр гурван компаниас ч илүүтэйгээр Hemily компани бол маш өндөр түвшинд хэрэглэгчдэд хүрэх тийм хэмжээгээр борлуулах болох байхаа гэж найдаж байгаа. 지금 세 군데 회사가 다 공통적으로 영양제, 그러니까 건강보조식품을 취급하고 있습니다. За нийтлэг зүйл нь энэ гурвуулаа амин дэмүүд бас борлуулдаг. 그런데 그 회사에서 취급하지 않고 있는 유일한 제품이 바로 저희 해밀리 헬스에서 이제 판매를 시작합니다.
За гэхдээ энэ гуравт байдаггүй цорын ганц бүтээгдэхүүн манай одоо 해밀리에게서 үйлдвэрлэгддэг. 바로 그것은 여러분이 지금 드시고 있는 바로 생식입니다. За тэр бол одоо л та нар идчихэж байгаа нөгөө амьд шимт хоол юм аа. 영양제는 당연히 필요합니다. За амин дэм гэдэг зүйлүүд бол мэдээж одоо хэрэгтэй тийм бүтээгдэхүүнүүд. 그러나 영양제보다 더 중요한 것은 건강한 식사입니다. За гэтэл тэр амин дэм шинжлэлийн тийм бүтээгдэхүүнүүдээс илүү чухал зүйл нь одоо эрүүл хүнс хоол юм. 영양제가 아무리 좋아도 식사를 대신할 수는 없습니다. Хитнээ сайн одоо бүтцтэй амин дэм байлаа гэхэд тэр нь хоолыг орлож чадахгүй шүү дээ. 그런데 바로 우리 해밀리 헬스는 다른 회사가 갖지 못한 바로 식사를 기반으로 저희가 출발하게 됩니다. За тийм учраас 해밀리 бол одоо бусад энэ компаниудад байхгүй тэр хийж үйлдвэрлэж мэдэхгүй байгаа тэр хүнс хоолоор одоо алхам хийх юм аа. 몽골에서는 이미 질 좋은 단백질 지방을 많이 섭취하고 있습니다. За монголчуудын хувьд бол уургийн агуулмжууд аль хэдийн маш сайн хэрэгэлдэг. 그런데 한 가지 부족한 것이 바로 채소, 과일, 바로 이런 것들이 국민 대다수가 조금 부족합니다. За гэтэл иргэдэд одоо юу дутагдж байгаа гэхээр хүнсний ногоо болон жимс жимсгэндээ эдгээрийн хэрэглээ одоо маш учир дутагдaltaй байна. 특히 울란바토르 외 다른 지역에서는 이 채소를 먹기도 쉽지 않습니다. Ялангуяа Улаанбаатараас гадагш хүрээлэл байгаа иргэдийн хувьд бол энэ хүнсний ногооны хэрэгцээ бол бүр тийм харьцангуй бага байна. 대부분 다 육류 중심이기 때문에 일반 식사에서 부족한 것을 채워줘야 되는데 바로 생식이 그 역할을 할 수 있습니다. За ихэнх нь одоо махан хүнс хэрэглэж байгаа учраас дутагдж байгаа зүйлийг одоо тэр амин нэмэгдээ болгож хүнсээр ногоогоор авах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг хангаж өгөх хоол нь одоо яалтчгүй энэ амьд шимт хоол юм аа. 저는 작년 이 세 회사의 매출을 보면서 가슴이 뜨겁기 시작했습니다. За би өнгөрсөн жилийн дундаж энэ төв үзүүлэлтүүдийг хараад одоо миний сэтгэл их халуун болсон. 허벌라이프가 200억 매출을 했다. 애터미가 200억 매출을 했다. 지금 200억이나 한국 돈입니다. 그렇게 매출했다면 해밀리 헬스도 할 수 있다는 겁니다. За тэгэл одоо 20 тэрбумаар тэ 28 орчим тэрбум воноор одоо ийм одоо борлуулалт хийж байгаа бол 해밀리гийн хувьд ч гэсэн боломжтой гэж бид харж байна. 아메이가 세계적인 기업이지만 몽골에서도 가장 높은 매출을 반드시 보장할 수는 없습니다. Амын бол одоо дэлхийн хэмжээний компани мөртлөө яг Монгол шиг ийм борлуулалтыг бол бусад орнд яг багталж чадаагүй байдаг. 바로 지금 여기 계신 여러분과 저희가 함께 꿈꿔야 할 꿈 그리고 목표는 바로 이들을 상대로 해서 이들보다 더 나은 매출을 우리가 달성하는 것입니다. Тэгэхээр биднэрт одоо нийтлэг үүсэх мөрөөдөл юу гэхээр энэ компаниуд ингэж чадж байна. Харин бид нар бүр энэс чиглэл хийж чадсан шүү дээ гэсэн хамтын мөрөөдөл байх хэрэгтэй юм. 왜냐하면 우리는 이 회사가 갖지 못한 정말 좋은 제품이 있기 때문입니다. Яг л биднэрт одоо энэ компаниудад байхгүй хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн биднэрт байгаа байхгүй. 몽골에 있는 특히 울란바토르 도시에 있는 분들의 하루 한 끼 식사를 생식으로 대신하게 하는 것입니다. Одоо Монголд байгаа ялангуяа Улаанбаатарт байгаа бүх иргэд өдөрт нэг удыг идэж чаддаг болгох тэр одоо зорилго байх хэрэгтэй. 타 회사의 영양제 제품과 우리 생식의 가격이 어쩌면 비슷할 수도 있습니다. За магадгүй амин дэмүүдийг худалдаж авах үнийн дүн амьд шимт хоолыг худалдаж авах үнийн дүн заримдаа төстэй байж ч магадгүй ойролцоо байж. 다른 회사 영양제는 일반 식사를 하고 영양제를 또 먹어야 하는 것입니다. За бусад одоо энэ компани үйлдвэрлэж байгаа амин дэмүүдийг ингээ хоолоо идчихээж тийм ээ идчихэж байгаа. 우리는 영양제가 먼저가 아니라 한 끼 식사를 생식으로 바꾸는데 그 가격이 영양제 가격으로 충분하다는 것입니다. Бид нэр эхлээд амин дэм чухалчлахгүй хүнс хийж идэг хоол гэдэг тэр хоол нь өөрөө дахин шинжижэл амин дэмээ өгч чадах тэр асуудал гэдэг. 물론 생식안포가 완전한 식사는 아닙니다. За мэдээж амьд шимт хоол бол төгс хоол биш. 그리고 병을 치료할 수 있는 식사도 아닙니다. өвчнийг эдгээдэг хоолч бас биш. 그런데 대부분의 사람들이 가장 손쉽게 일반적으로 식사가에서 모자라는 부족한
미네랄 그리고 비타민을 섭취할 수 있는 가장 간단한 방법입니다. Гэтэл энгийн хүмүүстэй энэ хүнсийг эдснээрээ наад захын эрдэс одоо минералыг, амин дэмий, витаминуудаа хангамжаа авч чадах юм боломжит энгийн хялбар хоол болчихж байгаа. 그래서 앞으로 한 달 뒤에 9월 말쯤에 저희 해밀리 헬스가 오픈될 예정입니다. За одоо энэ 9 сар одоо сүүл рүү болж байгаа юм байна. Нээлт хийх гээд бэлтсээр байна. 저는 이 수치를 보면서 앞으로 3년 이내에 이 회사 중 한 군데를 따라잡고 싶다는 그런 목표가 생겼습니다. За би энэ тоог харангуйтай ойрын 3 жилдээ болвол одоо энэ компаниуд бидрийг дагаж дийлэхэргүй болох бахтаа гэсэн мөрөөдөл бий болсон. 바로 여기 참여하신 분들이 한 마음으로 같은 동일한 마음, 동일한 꿈을 가지게 되면 충분히 가능할 수 있는 목표라고 확신을 합니다. Энд байгаа та бүхэн жилхэн зүрх сэтгэлтэй хандлагатай байх юм бол бид нар энийг одоо бүрэн дүүрэн биелүүлж чадна гэж итгэж байна. 이것은 단순한 희망 사항이 아닙니다. Энэ бол зүгээр нэг юм одоо найдвар тавиад явах төдий зүйл биш. 몽골 사람들의 건강을 도우면서 우리의 목표를 향해서 달려가는 것입니다. Монголчуудын эрүүл мэндэд туслангаа бид өөрсдийн зорилгын төлөө урагш одоо хамтдаа гүйх юм зорилго юм. 다른 회사가 갖지 못한 가장 좋은 식사로 몽골 사람들의 건강의 식습관을 바꾸게 되는 것입니다. Бид нэр одоо бусад энэ компаниудад огт байхгүй тэр шилдэг хоол хүнсээр монголчуудыгаа хооллох тэр дадал зуршлыг өөрчилж өгөх болно. 그런데 감사하게도 이미 타 회사가 이미 증명한 것이 몇 가지 있습니다. За талархууштай бас зүйл нь энд байна. Дөрвөн зүйл бий. 네, 몽골에서도 이렇게 반복 구매 시장이 형성이 되어 있다는 것입니다. Аль хэдийн одоо энэ давтан хөдөлгөн авдаг энэ зах зээл аль хэзээ бий болчихсон байна. 영양제나 화장품처럼 매일 사용하는 이런 제품들이 생활 습관으로 자리 잡았다는 이야기입니다. Аны гэсэн үг вэ гэхээр одоо эрүүл мэндийн гоо сайхны хоол тэжээлийн ийм бүтээгдэхүүнүүд нь одоо өдөр тутам хэрэглэдэг ангиллалд нэг удаа худалдаа авахаас илүү ингээд бүр амьдралын хэвшил болтлоо тогтчихсон. 그런데 해밀리에서는 바로 생식으로 이렇게 매일 하루에 매일의 루틴을 만들어 나갈 수 있습니다. Тэгэхээр хэмнэлийн эрүүл мэндийн хоол бол өдөрт заавал нэг удыг идэх ийм өдөр тутмын дадлыг бий болгосноор борлуулалт маань одоо хүчтэй эхэлнэ гэсэн үг. 저희 팀은 3년 동안 아직 오픈이 되지 않기 때문에 줌으로 다만 제품에 대해서 공부를 해왔습니다. Өнгөрсөн 3 жилийн туршид энэ арай нэгдэггүй мөртлөө бид нар зүүмээр бүтээгдэхүүний тухай ингээд сургалт хийсээр ирсэн. 그런데 그 노력의 결과 결국 본사에서 결정을 해서 이제 현지에서 바로 법인을 설립하고 물류 그리고 결제 시스템에 대해서 지금 계속 작업이 진행 중에 있습니다. Тэгээ одоо төв офсоос энэ зүйлтийг хараад одоо эцэст нь шийдвэр гаргасан Монгол улсад нээгээд тэгээд энэ төлөөлөгчийн газраа нээгээд системийн ажлыг хийгээд агуулгыг үүсгээд одоо энэ ажиллагаанууд нь бэлтгэлшт нь бараг дуусгах явж байна. 다른 회사와 경쟁할 수 있는 시스템이 준비되어 있다는 이야기입니다. Бусад одоо компаниудтай өрсөлдөх хэмжээний тийм системийг аль хэдийн бэлдээд бэлэн болгож байна гэсэн үг. 그리고 우리가 처음 바로 해밀리에스라는 회사가 처음 몽골에서 시작되는데 바로 우리만의 독특한 문화가 있습니다. За одоо анхандаа энэ лидерүүд бий болоход одоо тэр лидерүүдэд бий болгосон бидний дотоодын байгууллагын дотоод соёл гэдэг шиг ийм соёл байдаг. 이 문화는 바로 우리 황승주 박사님으로부터 내려온 문화가 있습니다. За тэр соёл нь одоо Хан Санжу доктороос өөрөөс нь урсаж дамжуулагдсан бууж ирдэг тэр одоо соёл байгаа. 대부분의 네트워크 회사가 가장 첫 번째는 본인이 이루어지고 싶은 꿈, 다시 말하면 무엇을 얼마나 더 가질 것인가, 얼마나 더 많이 자랑할 것인가에 목표를 두고 있습니다. За ихэнх компаниуд одоо хувь хүний өөрийнх нь мөрөөдөл энэ тэрүүн тавигддаг. Жишээлбэл би хэдийг олох уу, юу ямар нэр алдар бүрэх үү, юуг олж болох вэ гэдэг ийм зорилго тавигддаг байна. 그래서 많은 성공자들이 좋은 집과 좋은 차를 자랑, 그리고 좋은 여행을 자랑합니다.
За тэгээд одоо өөрсдийнхөө жишээгээр бахархаж сайрхаж одоо олон лидерүүд ингэж өөрсдөө одоо сурталчлах маягтай гардаг. 그런데 우리 황성주 박사님이 보여준 것은 우리가 많이 벌어서 얼마나 많이 나누느냐에 초점을 가지고 있습니다. За гэтэл Хвансанжуу докторийн одоо зорилго соёл нь юу вэ гэхээр бид ихийг хураагаад тэрийг хэр их хувааж өгч байгаа вэ гэдэг соёлыг илүү нэн төрөнд тавьдаг. 다시 말하면 우리가 얼마나 많이 가지느냐가 아니라 우리가 얼마나 나누어 줄 수 있느냐를 우리의 사업의 목표로 세우고 있습니다. За өөрөөр хэлбэл дахин хэлэхэд бид нэр хэр ихийг олсон бэ гэдэгт биш бид хэр их хувааж өгч чадсан бэ гэдэгт бид нэр анхаарлаа тавьдаг гэсэн үг. 우리 해밀리 헬스가 가지고 있는 특징을 한번 자세히 보겠습니다. За Хэмилли одоо энэ байгууллагын одоо ялгарх онцлогийг мэдээж авцгаая. 우리 해밀리에서는 식사에서 시작하는 건강 루틴을 만드는 것입니다. За Хэмилли бол ерөөсө хоолноос эхэлдэг бөгөөд энэ хоолоор эхлүүлсэн эрүүл мэндийн дадлыг суулгах гэдэг юм. 영양제 이전에 식사를 강조합니다. За нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэхээс өмнө хоолыг эхлэж чухалчилдаг. 그래서 매일 먹는 한 끼와 식습관에서 건강 이야기를 시작하는 것입니다. За тийм учраас өдөр бүр тогтмол тэр идэж байгаа хооллох дадал зуршлыг нь төрүүлээд ярьж эхэлдэг. 그리고 매일 아침 생식을 먹는 것으로 하루를 시작하게 하는 것입니다. За өглөө бүр тэг өдөр болгон нэг хоол идэх, нэг шууд хоол идэх энэ дадлыг суулгахаас эхэлдэг. 헤이 헬스의 다른 얼굴, 즉 화장품이나 보충제와 다른 식생활을 기반으로 한 건강 솔루션을 저희가 제공하는 것입니다. За эрүүл мэндийн ямар шийдлийг бий болгож байгаа гэхээр гоо сайхан одоо нэмэлтүүдээс ялгаатай хооллолтон дээр суурилсан одоо шийдэл юм аа. 그리고 생식을 먹은 그 경험을 토대로 사업자 교육과 시스템으로 연결시켜 나가는 것입니다. За тэгээд эдсэн тэр туршлагаараа одоо бизнесийн сургалт ба системийг холбож байгаа юм аа. 그래서 몽골에서 기억해야 될 한 가지 문장이 있습니다. За Монголд одоо сайн санах хэрэгтэй нэгэн зүйл бий. 우리는 제품 설명보다 왜 해밀리 헬스가 필요한가를 설명해야 합니다. За бид нар яагаад Хэмилли энэ хоолыг идэх ёстой вэ? Бүтээгдэхүүнээс илүүтэй тийм ээ энийг тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. 이미 몽골에서 네트워크 시장이 형성이 되어 있다는 것을 이미 우리는 알고 있습니다. За нэг сүлжээ гэдэг зүйл одоо аль хэдийн Монголд байгааг бид нар мэдж байгаа. 바로 이 시장에 우리는 식사에서 시작하는 건강한 루틴으로 우리의 자리를 만들어 나가는 것입니다. За бид нар хоолноос эхэлдэг эрүүл мэндийн дадлыг анхны одоо лидерүүдтэй бий болгох ийм суурийг эхлүүлнэ. 경쟁사가 지금 존재한다는 것은 즉 수요가 검증되었다는 이야기입니다. За зах зээл юу хэлж байгаа вэ гэхээр өрсөлдөгчд байна, бас эрэлт нь байгаа гэж батлагдсан байгаа. 그런데 해밀리 헬스의 차별화는 보충제 중심이 아닌 식사 기반으로 건강한 루틴을 만들어 나가는 것입니다. За Хэмиллийн одоо ялгарх онцлог бол нэмэлт бүтээгдэхүүн дээр төвлөрсөн бас харин хоолнд суурилсан эрүүл мэндийн дадлыг ярих гэдэг. 그리고 지금 여러분과 저희가 함께 우리의 해밀리에스, 몽골 해밀리에스의 독특한 문화와 시스템을 만들어 나가는 것입니다. За тэгэхээр энд байгаа та бүхэн бид одоо анхны лидерүүд учраас энэ соёлыг бас энэ системийг бүрдүүлэн урагшлах болно. 그래서 결국 우리 모두가 성공의 크기가 아니라 나눔의 크기를 자랑할 수 있게 되기를 희망합니다. За тийм учраас бид нар одоо олсон зүйлийнхээ талаар сайрхдаг хүмүүс биш, хуваасан зүйлийнхээ төлөө сайрхдаг ийм хүмүүс болохыг хүсцгээе хэрэгтэй. 이제 앞으로 1년 동안 우리가 해야 될 가장 중요한 내용입니다. За бид бүтэн жилийн турш одоо юу хийх вэ? Энийг одоо хамгийн чухлаар ингэ тавьчихсан байна. 첫 번째 저희가 가지고 있는 첫 번째 생식과 건강팩으로 우리가 다른 매출을 일으킬 수 있습니다. За бид нар нэгдүгээрт одоо энэ амжийн тоол ба эрүүл мэндийн багцаар одоо борлуулалтыг хийх боломжтой. 이것은 다른 회사가 갖추지 못한 해밀리 헬스만의 독특한 제품이라고 말씀드릴 수 있습니다. За энэ бол бусад компаниудад байдаггүй багц. Ялангуяа Хэмиллийн
маш ухаалаг ийм бүтээгдэхүүнүүдийг багцлсан байдаг. 일단 생식을 중심으로 아주 메시지를 아주 단순화시킬 겁니다. За мэдээж одоо амьд шим тоолоос суурь болгоод тэрүүгээрээ анхны одоо мессежийг байнга дамжуулна. 그리고 타 회사가 갖지 못한 우리는 건강팩, 즉 스타트팩이 구성되어 있습니다. За мөн одоо бусад компаниудад байдаггүй тэр ихтэй багц гэж биднэрт байдаг. 구체적으로 암 환자에게 필요한 제품이 구성되어 있습니다. За наривчлалтаагаар ингээд тайлбарлах юм бол бүр хавдрын өвчтөнд зориулсан багц гэж байдаг. 그리고 몽골에서 지금 가장 문제가 되고 있는 순환기 질환, 즉 고혈압에 도움이 될 수 있는 제품이 형성이 되어 있습니다. За мөн одоо Монголд одоо хамгийн эмзэг асуудал болоод байгаа зүрх судасны тийм ээ судасны асуудал, даралт зүрхний асуудалд зориулсан ийм багц хүртэл байдаг. 그리고 당뇨에 도움이 될 수 있는 제품이 형성되어 있습니다. За мөн сахарын өвчтөй хүмүүст зориулагдсан багц гэж бий. 또 무조건 굶는 것이 아니라 생식을 통해서 자연스럽게 다이어트 할 수 있는 제품도 구성되어 있습니다. За тэгээд юм л бол турах гээд нөгөө өлмөн зилэн байгаад идэг тийм одоо зүйлээс татгалзах тураах дэглэмийн хооллолт өсөхгүйгээр турдаг хооллолт гэж байгаа. 이 제품들이 질병을 치료한다는 이야기가 아니라 이 질병에 개선할 수 있는 가장 좋은 방법을 제공한다는 것입니다. За энэ нь өвчнийг эдгэх гэж байгаа тухай биш. Энэ бол өвчнөө эсэргүүцэж чадах тэр нөхөн сэргээлтийг нь хүчтэй байх байгалийнхын дархлааг нь дэмжих тэр хооллолтын тухай ярьж байгаа юм. 생식은 기본적으로 그냥 매일 먹는 것이 일반적인 예방에 도움이 될 수 있겠지만 За амьд шим тоол өдөрт нэг уутыг идэхэд урьдчилан сэргийлэлт болж чадна. 예를 들어 현재 고혈압이나 당뇨가 있다. 그러면 최소한 3개월에서 6개월 그리고 하루에 한 포가 아니라 2포 이상을 꾸준히 드시게 하는 것이 굉장히 중요합니다. За гэтэл сахарын өвчтөй даралсны өвчтөй хүн байх юм бол өдөрт нэг уут биш энэ чинь 3-6 сарын турш тогтмол өдөрт өглөө орой гэж идэх нь илүү үр дүнтэй тусламж болдог. 그리고 이것을 실천해서 좋아진 사례가 있다면 그것이 곧 더 많은 사람들에게 알려줄 수 있는 굉장히 큰 무기가 될 수 있습니다. За тэгээд бодит байдал дээр энэ нөгөө сайн жишээ бий болох юм бол тэр нь нөгөө нийгэм рүү зах зээл рүү одоо маш олон бүтээгдэхүүнийг борлох үндэс болж өгнө гэсэн үг. 그리고 지금 줌을 하고 있는 바로 이 자리에 참여하고 계신 여러분들이 어쩌면 초기 사업이기 때문에 여러분이 곧 리더입니다. За одоо анхандаа та бүхэн эхлүүлж байгаа учраас та нар бол бүгдээрээ лидерүүд юм аа. 왜냐하니까 앞으로 여러분을 중심으로 더 많은 수많은 사업자, 수많은 소비자들이 될 것이기 때문입니다. Ягдвал та нарыг дамжуулан маш олон одоо лидерүүд хэрэглэгчнэр бий болгох учраас юм. 그리고 저희가 바로 이 매주 화요일 하는 지금까지 3년 동안 해왔는데 이 줌 교육을 계속 진행할 것입니다. Бид нар 3 жилийн зүүмийг явуулж гэн зүүм цаашаа үргэлжилсээр байх болно. 그런데 이것뿐만 아니라 몽골 현지에서도 여러분 중심으로 자체적으로 오프라인 미팅을 하셔야 합니다. Мөн бодит байдал дээр Монголд одоо нээлттэй уулзалтуудыг ч гэсэн нээх болно. 한국에서는 가장 좋은 필요한 내용을 끊임없이 여러분에게 드리도록 하겠습니다. За солонгосоос бол та бүхэнд одоо хамгийн чухал тэр агуулгуудыг байнга нийлүүлж өгч байх болно. 그리고 이 체험을 통해서 여러분이 실제적으로 경험한 많은 사례들을 쌓아 나가게 되면 그것이 해밀리에스의 굉장한 스토리가 이렇게 축적이 되기 시작합니다. Та бүхнээр дамжуулан одоо хэрэглэгчдийн маш олон түүх гэрчлэлүүд баримтлагдах юм бол энэ нь цаашдаа бизнесийн маш том түүх болно шүү дээ. 제가 그 반복해서 말씀드리는 이야기가 있습니다. 한국에요? 반복해서 말씀드리는 내용이 있습니다. Би нөгөө давтан хэлээд байгаа нэгэн агуулга бий. 아마 오늘로서 아마 세 번째, 네 번째 반복해서 하는 이야기입니다. За баг өнөөдрөөхтэй нийлд 3 байна уу 4 дахь удаа давтан хэлж байгаа.
지금 우리가 함께하는 여러분은 이미 우리가 3년 전부터 이런 준비를 해 왔습니다. Өнөөдөр одоо энэ ажиллагаа ийм байдалтай явж байгаа нь бид нар 3 жилийн өмнөөс бэлтгэсэн бэлтгэлийн ажлын үр дүн. 이미 우리는 이제 스타트할 준비가 되어 있습니다. Одоо бид нар эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. 몽골에서 공식적으로 오픈이 되면 저희는 달려갈 것입니다. Аль биесны нээлт болох өдөр бид нар бүгд одоо гүйлдэж очино. 지금 한국에서 다른 팀에서도 몽골이 오픈된다는 소식을 듣고 여기저기서 몽골에 아는 사람들에게 연락을 하고 있습니다. За Монголд нэг төвшөргээр одоо бусад одоо Солонгос дахь багийн хүмүүс Монголд байгаа хүмүүс рүү ингээл холбоо барайл хичээцгээгээл байгаа. 쉽게 말하면 그들은 이제 출발 선상에 서서 아직 준비 운동을 하고 있습니다. За дахин одоо хэлэх юм бол тэд нар бид нар шиг хэмжээний одоо бэлтгэлийн хэмжээнд хүрч чадаагүй дөнгөжл одоо яриа явж байгаа гэсэн. 지금 우리는 출발 준비를 하고 있습니다. Бид нар бол аль хэдийн шууд ахлахмаа хийх гэж байгаа. 출발이 다르다는 이야기입니다. Эхлэл нь цаашаа авахгүй нөө цөөрэй. Эхлэл нь өөр гэсэн үг. 우리는 이미 준비되어 있습니다. Бид нар аль хэдийн бэлэн болгогдсон. 그래서 다른 사람들이 다른 팀에서 함께 하자고 제의가 올 때 여러분이 역으로 그분들을 설득해서 우리와 함께 하자고 강력하게 얘기하십시오. За хүмүүс одоо үүсэх гээд байгаагээ яриул аль хэдийн үүсэн бид нартай хамт хийгээрэй гэж харин та ятгах хэрэгтэй. 개인적인 노력도 중요합니다. Мэдээж хувь хүний хичээл зүтгэлж гэсэн чухал шүү дээ. 그러나 더 중요한 것은 팀의 힘, 즉 그룹의 힘입니다. За илүү чухал зүйл нь одоо хэн багийг группийг үүсгэж чадсан бэ? Энэ нь илүү чухал. 이미 저희는 지난 3년 동안 이것을 탄탄하게 준비해 왔습니다. За бид нар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд маш одоо хүчтэйгээр багт бих байдлаар энийг бэлдэж ирсэн. 그리고 우리의 경쟁 상대는 이미 말씀드렸다시피 허블라이프, 아메이, 애터미입니다. За бид нарын одоо давж чадах одоо энэ 3 нэрлэж байгаа компаниас илүү боломж байгаа гэж би дахин хэлмээр байна. 물론 다른 회사가 나쁘다고 얘기하는 건 절대 아닙니다. За бусад компани муу гэж хэлж байгаа биш. 우리 해밀리에서는 다만 더 좋은 제품을 가지고 더 몽골 사람들에게 도움을 줄 수 있다는 이야기를 말씀드리고 있습니다. Хэмилли одоо компани бүтээгдэхүүн бол монголчуудад илүү их нэмэр тус болно. Эрүүл мэндэд нь хүртээмж сайн тусламж болно гэж хэлж байгаа. 이 꿈을 지금 여러분과 함께 이 꿈을 키워 나가고 싶다고 말씀드리고 있습니다. За энэ мөрөөдлийг л одоо та бүхэнтэй хамт мөрөөдөж том болгож урагшлахыг хүсэж байгаа гэж хэлж байгаа юм. 이미 시장의 검증은 끝났습니다. За зах зээлийн судалгаа аль хэдийн одоо хийгдээд батлагдсан. 이제 다른 회사, 즉 아메이든 애터미든 허블라이프든 그 회사의 회원들에게도 우리의 이야기, 우리의 사업의 이야기를 할 수 있습니다. Одоо бид нар бусад тэр Atomy, Herbalife, Amway хэрэглэгч нарт хүртэл бидний бүтээгдэхүүнээ бүрэн ярьж чадах тэр хэмжээнд хүрсэн байна. 건강한 식사에서 바른 식사에서 출발해야 된다라고 확신을 가지고 전해 주십시오. За хүмүүс та нар дамжуулаарай. Зөв хоол. Яг үнэхээр одоо эрүүл мэндэд тустай тэр хоолыг та эхлүүлээрэ гэж бат итгэлтэйгээр дамжуулаарай. 그리고 다른 사람을 이용하는 것이 아니라 다른 사람을 돕는다는 마음으로 출발한다는 것, 이것이 우리의 문화가 될 것입니다. Бусдыг ашиглах гэдэг бол харин бид нар туслах гэсэн тэр сэтгэлтэй хүмүүс гэдгээ ойлгох хэрэгтэй. 그리고 지금 이런 시간을 통해서 저희가 한국에서 네트워크를 잘 몰라서 여러 가지 시행착오를 겪었습니다. За бид нар яг ийм нөхцөл сүлжээний талаар судалгаатайгаар судалгаа модтой орж ирсэн тохиол бий. 그런데 지난 8년 동안 이 사업을 하면서 어떻게 해야 가장 효과적인 방법으로 이 사업을 성공할 수 있는지 그 노하우를 이미 저희는 배웠습니다. Гэхдээ бид нар 8 жилийн турш энийг нэг алдаа оноотой сурсан учраас одоо цаашдаа яаж зөв тэ амжилттай хийх вэ гэдэг бүх туршлагыг бид нар аль хэдийн авсан байна. 이 노하우와 정보를 아낌없이 여러분과 함께 공유하겠습니다. За энэ ноу-хау болон мэдээлэлээ та бүхэндээ одоо харамгүйгээр хуваалцах болно. 우리의 목표는 하나입니다.
Бидний зорилго бол ердөө л нэг юм аа. 몽골 사람들의 건강을 돕고 그다음 여러분의 경제적인 자유를 돕는 것입니다. За монголчуудын эрүүл мэндэд туслангаа та бүхний эдийн засгийн эрх чөлөөг бий болгох явдал. 이 일을 위해 우리가 한 마음으로 달려갈 것을 부탁드리고 싶습니다. За энэ ажлын төлөө нэг зүрх сэтгэлтэйгээр та бүхнийг урагшлаасай гэж та бүхнээс гуйж хүсэж байна. 이제 오늘 두 번째 시간 결단에 대해서 말씀을 드리겠습니다. За одоо хоёр дахь цаг дээр шийдвэр. 이 결단은 여러분이 지난 시간에 배웠던 꿈과 목표를 실제 현실로 만들기 위한 행동의 서약입니다. сурсан тэр мөрөөдлийг шийдвэр гэдэг нь 이 꿈이 목적지라고 한다면 결단을 출발을 가능하게 하는 엔진입니다. За хэрвээ бид нар мөрөөдлөө очих газар гэж үзэх юм бол шийдвэр нь бий болгонгууд энэ чинь хөдөлгүүр ажиллаж эхэлж байна гэсэн үг. 오늘 5가지에 대해서 간단하게 배우겠습니다. За өнөөдөр 5 зүйлийн талаар товчхон сурья. 첫째, 결단의 의미가 무엇인지 배우겠습니다. За шийдвэр гэж одоо чухамдаа юу юм бэ гэдэг талаар. 그리고 소비자에서 사업가의 마인드의 전환, 생각의 전환이 필요하다는 것을 말씀드립니다. За мөн хэрэглэгчийн сэтгэл зүгээс бизнес эрхлэгчийн сэтгэл зүй рүү яаж шилжих юм бэ? 그리고 실패하는 패턴에 대해서 배우겠습니다. За тэгээд бүтлгүүтлийн хэм маягийн талаар сурна. 그리고 성공 요소에 대해서 같이 배우겠습니다. За мөн амжилтын хүчин зүйлсийн талаар. 그리고 마지막 행동, 즉 결단을 증명하는 실행에 대해서 배우겠습니다. За тэгээд үйлдэл буюу одоо шийдвэрээ батлах тэр хэрэгжүүлэлтийн талаар сурна. 오늘의 목표는 단지 해보겠다 이 차원이 아니라 나는 사업자로 움직이겠다 이런 상태로 만드는 것입니다. За өнөөдрийн зорилго бол за би яг хийгээд үзье туршиг биш те би үнэхээр бизнес эрхлэгчийг хөдлөнө гэсэн ийм төлөв байдлыг бий болгох нь зорилго. 1단계에서 우리는 꿈이라는 목적지를 정했습니다. За бид нар одоо 1-р алхам дээр мөрөөдлөө тодорхойлчихсон. 하지만 목적지를 아는 것과 그곳을 향해 출발하는 것은 또 다른 이야기입니다. За тэгвэл тэр очих газараа мэдж байгаа те гэхдээ тэр лүгөө хөдлөнө гэдэг чинь огт өөр зүйл байхгүй. 그 차이를 만드는 힘이 바로 결단입니다. За тэр хөдөлгөх тэр ялгаатай болгож байгаа тэр хүч чинь шийдвэр юм аа. 결단은 단순한 예스가 아닙니다. За шийдвэр гэдэг чинь зүгээр л нэг за буюу yes гэсэн үг биш ээ. 결단이란 다른 가능성을 제거하는 것입니다. шийдвэр гэдэг бол өөр бусад боломжуудаа хаах явдал юм. 무엇을 하기로 결정하는 것은 결심이고 юу хийхээс сонгох нь одоо шийдвэр. 목표를 방해하는 것을 하지 않기로 결정하는 것은 결단입니다. зорилгодоо саад болох тэрдгээр зүйлсүүдийг хийхгүйгээр хойш тавиад сонголт хийж байгааг шийдвэр гэж байгаа юм. 그래서 결심과 결단은 다릅니다. За тэгэхээр энэ шийдвэр болон одоо өөр юм. 결심은 단지 열심히 해보겠습니다라고 얘기합니다. За шийдвэр гарахаа за хичээгээд үзье гэж байна тийм ээ. 그런데 좋은 마음에서 출발하지만 환경과 기분에 따라서 쉽게 흔들릴 수 있습니다. За ингээл зүгээр за яг хийгээд үзье гэчихлээрэ нөгөө сайхан сэтгэлээр хийж байгаа ч гэсэн нөгөө хүрээлэн буй орчин сэтгэлнээс болоод амархан амлагддаг. 그런데 결단은 이 길을 우선순위로 정하는 것입니다. За гэтэл хатуу шийдвэр яадаг юм гэхлээр энэ замыг одоо ерөөсөө л энэ тэргүүний болгоод тавьчихдаг. 다른 선택지를 줄이고 그리고 시간, 비용, 노력의 배치를 바꾸는 것입니다. За бусад одоо тэр сонголтуудаа тэр багасгаал цаг зардал үүч чармаалтаа ерөөсөө хуваарлал анхаарлаа хандуулж байгааг л хэлээд байгаа байхгүй. 결단은 스스로 돌아갈 다리를 태우는 것입니다. За тэгэхээр шийдвэр гэдэг зүйл буцахгүйрээ өөрөө шатааж байгааг хэлнэ гэсэн үг. 결단은 외부 환경에 이끌려 다니는 삶이 아니라 스스로 선택한 방향으로 내가 나아가겠다는 주도권의 선언입니다. За шийдвэр гэдэг бол ерөөсөө гадаад нөхцөл чирэгдэж амьдрах явдал биш. Энэ бол өөрийнхөө сонгосон тэр чиглэл рүү амьдралаа удирдаад эзэн нь байна гэж одоо тунхаглаж байгаа байдлыг хэлэх юм.
그리고 소비자에서 사업가로 마인드를 전환시켜야 합니다. За тэгээ хэрэглэгчийн сэтгэлгээгээс одоо бизнес эрхлэгчийн сэтгэлгээгээр шилжих хэрэгтэй. 소비자 마인드는 시간이 남을 때만 움직입니다. За хэрэглэгч яадаг вэ? цаг зав гарвал хөдөлдөг. 그리고 기분이 좋을 때만 행동합니다. За сэтгэл нь сайхан байвал одоо бас үйлдэл гаргадаг. 결과를 기다리거나 문제가 생기면 멈춥니다. За үр дүнг ингээл хүлээгээл эсвэл асуудал гарчвал зогсчдөг. 그러나 사업가 마인드는 기분과 상관없이 행동합니다. За бизнес эрхлэгчийн сэтгэлгээ болохоор сэтгэл санаанаас огт хамаарахгүйгээр үйлдэл нь гарсаар байдаг. 행동으로 결과를 만드는 것입니다. Үйлдэлээрээ үр дүн бүтээгээд байдаг. 그리고 우선순위를 조정하고 문제가 생기면 해결책을 찾습니다. За дистараллаа айгуу сайн тохируулангуудаа асуудал гарвал ямар нэг гарц шийдлийг хайдаг. 그리고 성공은 능력 이전에 자신의 정체성에서 출발합니다. За тэгэхээр амжилт гэдэг чинь нөгөө чадвар гэдгээс өмнө миний өөрийн бүтээж байгаа дүр төрхөөс эхлэх байхгүй. 나는 누구인가라는 답이 행동을 바꾸게 됩니다. За би хэн бэ гэдэг хариулт одоо бидний үйлдэлийг өөрчилнө. 우리의 정체성은 상품을 판매하는 세일즈맨이 아니라 우리는 사업가입니다. Бид нэг бараа борлуулах гэдэг нэг борлуулагч биш. Бид нар бол бизнес эрхлэгч. 이제부터 사업이 본격화되면 우리의 우선순위를 중요한 일부터 바꿔야 됩니다. Тэгэхээр одоо та бизнес эрхлэгч юм чинь чухал зүйлээс эхлүүлэх хэрэгтэй. 그리고 스스로 정한 약속을 매일 실천하는 것입니다. Өдөр бүр өөртөө амлалт тавиад тэр тавьсан амлалтынхаа үйлдэлийг давтах хэрэгтэй. 그 결과 우리가 원하는 목표로 차츰차츰 나아가는 것입니다. За тэр үр дүн нь биднийг одоо алхамаар урагшлуулна гэсэн үг. 사업은 한번 해볼까 이렇게 해서 시작되지 않습니다. За бизнес гэдэг бол би одоо хийгээд үздэг юм билүү, яадаг юм билүү, туршаад үзэх үү гэдгээс эхэлдэггүй. 내가 책임진다 해서 시작되어야 합니다. За би хариуцах болно гэдэг зүйлээс төлөв байдлаас эхэлдэг байна. 생식 하나 팔아볼까 여기서 출발하는 것이 아닙니다. За нэг удаа тэр хоолыг одоо яаж хийж байгаа зарчдаг юм билүү, одоо ийм байдлаар эхэлдэг биш. 내가 생식을 통해서 그들의 건강을 돕겠다는 확신에서 시작됩니다. Би одоо энэ хоолоор дамжуулж тэдний эрүүл мэндэд туслах юм шүү дээ гэсэн энэ хандлагаас эхэлнэ гэсэн үг. 그리고 이 해밀리 헬스 사업을 다른 사람에게 전할 때 내가 너의 미래에 대해서 함께 책임을 지겠다는 약속입니다. За тэгэхээр энэ бизнесийг эрхлэнэ гэдэг чинь энэ Hemily компанид орж байгаа нь хамтдаа бид ирээдүйгийнхаа талаар хариуцлага хүлээх гэж байгаа тэр одоо төлөв байдлыг бий болгож байгаа юм. 그래서 스스로 결단을 체크할 수 있는 질문이 있습니다. За тэгэхээр би одоо энэ шийдвэртээ үнэхээр гаргаж юу гэдгээ шалгах юм сорилын асуулт байна. 물론 지금 아직 사업이 펼치기 전이기 때문에 아직은 이 질문에 대해서 정확한 답은 아직은 내리기 힘듭니다. За мэдээж одоо та яг бодитойгоор харах эхлүүлэг хийж эхлэх байгаа болохоор энэ дээр нөгөө сорил хариу өгөхөд хэцүү байх баха. 그런데 감사한 것은 이것을 본격적으로 시작하기 전에 우리가 미리 공부할 수 있다는 것은 굉장히 우리 모두에게 행운입니다. За энэ бол одоо гэхдээ боломж яг гэвэл энэ бизнес эхлэхийн өмнө би энийгээ сурчна гэдэг чинь айгу том завшаан байгаамаа. 그래서 우리가 이 사업을 취미로 할 것인가 아니면 정말 사업으로 제대로 할 것인가 이 질문을 해야 합니다. За тэгэхээр би энэ асуултанд хариулахдаа би үнээр хийх гээд байна уу эсвэл одоо зүгээр нэг чирэгдээд явна уу гэдгийг харах нь шүү дээ. 물론 다른 직업이 있어서 부업으로 한다면 우선 직업이 가장 우선 가장 1순위입니다. Мэдээж та ажлынхаа хажуугаар хийх гэж байгаа бол тэр ажил мэргэжил чинь мэдээж нэгдүгээрх зүйл чинь мөн. 그러나 부업일지라도 시간이 남아서 사업을 하는 것이 아니라 시간을 만들어서 사업을 해야 합니다. За гэхдээ та цаг баруул хийдэг биш ажлынхаа хажуугаар цаг гаргаад зориулаад бий болгоод хийдэг болох хэрэгтэй юм. 그리고 결과가 나와야 움직이는 것이 아니라 내가 움직여서 결과를 만든다는 각오가 필요합니다. За тэгээд бас үр дүн гарвал хөдөлдөг тийм нэгэн биш харин үр дүнгээрээ үйлдэлээрээ үр дүнг бий болгодог тийм хандлагатай болох хэрэгтэй. 그리고 본인이 이미 경험했기 때문에
나만의 방법으로 하는 것이 아니라 우리와 함께 이 시스템에서 배워서 행동해야 합니다. За тэгээ би ганцаараа одоо чухам ингээд хийх гээд байгаа зүйл биш юм чинь энэ систем дотор багаараа хийх, хамтдаа хийх энэ бизнес юм аа. 혹시 이 가운데 다른 네트워크 사업을 경험했다면 그 경험이 분명히 도움이 될 것입니다. За магадгүй одоо өөр сүлжээнд ажиллаж исэн хүн энэ дотор байгаа бол тэр хүний туршлага нь магадгүй тус болох баха. 그렇지만 또 해밀리 헬스의 또 독특한 문화와 가치가 있습니다. За гэвч family дотор компани дотор одоо юм ухаалаг 그것을 우리가 함께 만들어 나갈 것입니다. За тэр соёл зарчим бид нар хамт бий болгоод урагшлах болно. 그런데 이 실패는 네 가지 패턴이 있습니다. За одоо шийдвэр бүтлгүүддэг нэг юм дөрвөн зүйл байна. 의존하거나 조건부 있습니다. За хамааралтай байх эсвэл одоо нөхцөлд болцолт байх. 그리고 취미로 하거나 혹은 독불 장군 형태가 있습니다. За эсвэл одоо хобби маягаар эхлүүлчих эсвэл одоо ганцаараа зүтгээд байх юм бол. 바로 1, 2 패턴은 어떤 결과를 바깥에서 기다리는 결단입니다. За хамааралтай шийдвэр гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Гаднаас одоо надад хин нэгэн тусалж байх таа гэж найдаад хийдэг. 그 의존형 결단은 지인들이 도와주겠지 혹은 누구 한 명만 걸려라 이런 생각을 가지는 분들입니다. За одоо танилуд маань тусалж байхаа нэг хүн гараад ирвэл болчих байхаа гэдэг ч юм уу. 스스로 리더십을 가지기보다 의존성이 커지게 됩니다. За өөрөөр хэлбэл өөрөө нөө манлайлахгүй зүгээр л ингэ найдаад суугаад байна гэсэн утга. 그리고 또 조건부 결단이 있습니다. За гэтэл нөхцөл шийдвэр гэж бас байна. 수입이 생기면 열심히 하겠다라거나 За ашиг орлого бий болчихвол одоо би хичээнэ. 파트너가 생기면 시작하겠다라는 За 생각입니다. хамтрагч бий болвол одоо би багт ажиллана. 그런데 이런 조건부 결단은 결과가 좀 늦어지면 바로 무너집니다. За энэ үед яадаг үр дүн удаашраад одоо тэр багийн юу ч нурхна шүү дээ. 그리고 취미형 결단도 있습니다. За хобби маягийн шийдвэр байна. 나는 남는 시간에만 열심히 하겠다. За цаг гарвал одоо үлдвэл би хийнэ. 그런데 더 중요한 것을 위해 덜 중요한 것을 포기하지 않으면 사업은 취미에 가깝습니다. За ерөөсөө хамгийн чухал зүйлээ те хамгийн бага чухал зүйл болгоод хувиргачдаг ийм одоо зүйл нь бүтлгүүтлийг авчрах нь шүү дээ. 그리고 내 방식대로 성공해 보이겠다. 그런 독불 장군형 결단이 있습니다. За одоо би өөрийнхөө аргаар хийн амжилт гарах чинь гэдэг нөгөө бие даасан байдлаар зүтгээд идэг бол бүтлгүүтэх нь. 기억해야 될 것은 우리 네트워크 사업은 복제 사업입니다. За одоо санах хэрэгтэй зүйл нь энэ бол хамтдаа хийдэг бизнес юм аа. Багаараа хийдэг. 혼자 열심히 하는 것으로 조직 확장은 어렵습니다. За энэ бол ганцаараа биелүүлнэ гэдэг бол хэцүү бизнес. 올바른 결단의 두 가지 축이 있습니다. За зөв шийдвэрийн чухал одоо хоёр төлбөр байна. 첫 번째는 주도성입니다. За нэгдүгээрх нь одоо санаач самбаатай байх. 내 인생과 내 사업의 주도권을 내가 잡는 것입니다. За амьдрал бизнесийн жолоо би өөрөө хатгаж байгаа шүү дээ. 그 두 번째는 대가 지불입니다. За хоёрдугаарт нь одоо үн цэнийг төлөх. 시간과 비용 그리고 노력을 우선적으로 투자하는 것입니다. За цаг зардал одоо хүчин чармайлттай тэр үүнд одоо хөрөнгө оруулалт болгож оруулах нь шүү дээ. 결단은 하고 싶다가 아니라 대가를 치르겠다는 선언입니다. За энэ шийдвэр бат шийдвэр гэдэг зүйл чинь ер нь би хиймээр байна гэсэн зүйлийг хэлж байгаа юм биш. Энэ бол тэр үн цэнийг би төлнө гэсэн тунхаг байх хэрэгтэй. 그래서 성공을 하면 우선순위의 재배치가 이루어져야 합니다. За амжилтын одоо хүчин зүйл нэгдүгээрт нь одоо дистараллыг зөв тогтоох хэрэгтэй, эрэмблэх хэрэгтэй. 더 중요한 것을 위해 덜 중요한 것을 포기할 수 있어야 됩니다. За энэ үгсүүгүй илүү чухал зүйлийнхаа төлөө бага одоо чухал гэж үзэж байгаа зүйлийг орхиж чаддаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? 본격적으로 사업이 시작되면 가장 좋은 시간을 내 사업에 우선적으로 배치하는 것입니다.
За бизнес эхлэх юм бол одоо тэр чухал бизнес рүүгээ миний нандин цагуудыг одоо хамгийн түрүү цутгах, зориулах хэрэгтэй гэсэн. 그리고 당장 급하지 않지만 미래를 위해서 준비하는 작업을 시작하는 것입니다. За энэ нь одоо яг яаралтай биш ч гэлээ ирээдүйнхээ төлөө оруулж байгаа цаг зав болно гэсэн үг. 정말 우리가 원하는 꿈을 이루고 싶다 그러면 지금까지 낭비했던 시간을 줄이고 사업에 집중하는 시간을 확보하는 것입니다. Үнэхээр амжилтанд хүрмээр байгаа бол өдний хүртэл нөгөө нэг хоосон дэмий зарцуулсан тэр цагуудаа багасгах. 우리 사업이 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 규모가 커질 수 있습니다. Бидний хийж байгаа энэ бизнес та нарын бодож байгаагаас одоо маш их том хүрээлэлтэй болох боломжтой. 이 이야기는 많은 성공자가 많은 수입을 벌게 되리라는 말씀입니다. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл маш олон амжилтын эзэд маш олон одоо санхүүгийн эрхчлэн төрсөн хүмүүс олноор гарна гэсэн санаа юм. 출발은 비슷하지만 결과는 굉장히 달라질 수 있습니다. За эхлэл нь бүгдээрээ нэг цэгээс эхэлж гэн гэтэл хүрэх газар нь одоо маш олон ядгатай байх болно гэсэн үг. 그것을 그 차이점의 첫 출발점이 얼마나 올바른 결단을 하고 행동하느냐에 달려 있습니다. За тэр дээс доош одоо хэн амжилтанд хүрэх вэ гэдэг чинь анхны алхмаа яг хэр зөв ойлгоод зөв эхлүүлж чадсан бэ гэдгээр л бий болох гэдэг юм. 예를 들어서 내가 부업으로 한다 그러면 최소한 따로 하루에 2시간은 이 사업을 위해서 집중적으로 시간을 확보해야 합니다. За амжилтанд хүрэхийн тулд одоо цагийн хөрөнгө оруулалт оруулах хэрэгтэй, дорхож өдөрт 2 цагийг энэ бизнестэй зарцуулдаг байх. 그런데 전업을 한다 그러면 내가 24시간 나는 이 사업에 집중해야 합니다. За үнэхээр одоо бүх зүрх сэтгэлээ зориулнаг бол 24 цаг анхаарал хандуулна шүү дээ. 그리고 우리 이 시스템에 플러그인 해야 된다. 다시 말하면 모든 교육 그리고 모든 모임에 함께 해야 된다는 것입니다. За энэ бас 3 дахь амжилтын хандлага нь одоо суралт хандлагатай байх хэрэгтэй, системд холбогдох хэрэгтэй. Энд чинь гэсэн үг үү гэвэл одоо бүх тэр суралт хэвээр зүйлд нь хамт байж оролцож сурч сонсож явах хэрэгтэй. 지금 이 시간에 우리가 함께하고 있는 이것이 바로 시스템의 일부입니다. За бид нар одоо энд ингэ суугаад сурж байгаа энэ цаг ч гэсэн энэ систем чинь нэг хэсэг шүү дээ. 저희는 지금 줌으로서 이렇게 함께하고 있지만 Бид нэр зүүмээр энийг одоо хамтдаа хийж байгаа ч гэлээ. 또 이제 몽골 현지에서 여러분이 함께 또 여러분만의 시스템을 만들어 나가야 합니다. Та нар Монголд бас өөрсдийн гэсэн системийг үүсгээд энэ сургалтуудыг давтан хийдэг байх хэрэгтэй. 그런데 가장 성공할 수 있고 가장 빠르게 결과를 낼 수 있는 방법을 저희가 함께 이 시간을 통해서 배우는 것입니다. За бид нар хамгийн зөв бөгөөд хамгийн хурдан аргаар яаж амжилтанд хүрэх вэ гэдгийг та бүхэнд дамжуулж байгаа энэ цагаар. 그리고 주인의식이 필요합니다. За тэгээд дөрөв дэх хүчин зүйл бол одоо эзний сэтгэлгээ байх хэрэгтэй. 여러분은 단순한 참여자가 아니라 여러분 각자가 여러분 조직의 제1번입니다. За та зүгээр энэ бизнесийн оролцогч нь биш харин та өөрөө энэ байгууллагынхаа номер 1 бизнес эрхлэгч нь толгой юм аа. 여러분 위에 많은 스폰서가 있다고 할지라도 Та нарын дээгүүр одоо олон спонсор хүмүүс байгаа ч гэлээ. 결과는 결국 나로부터 이렇게 만들어지기 때문입니다. Үр дүн угаасаа танаас эхлээд доошоо бүтээгдэх ёстой байхгүй. 이 참여자 의식은 누가 해주기를 기다리는 것입니다. Тэгэхээр оролцогч бол яадаг вэ? Хин нэг надад хийж өгөх бах та гэд амаа ангаагаад дээш хараад төвтгнэ шүү дээ. 그리고 문제가 생기면 불평하고 결과가 없으면 멈추게 됩니다. За тэгээд одоо асуудал үүсэхээр гомдлоо тэгэл үр дүн гарахгүй бол зовчдөг. 그런데 주인 의식은 내가 먼저 움직이는 것입니다. Харин эзний сэтгэлгээ яадаг вэ? Би өөрөө төрүүлээд хөдөлдөг. 문제를 보면 해결책을 찾고 그리고 파트너에게 안정감을 주는 것입니다. За асуудал гарвал шийдэл гарцыг хайж олоод тэгээ хамтрагч нараа тогтвортой аюулгүй мэдрэмжийг өгдөг байх жишээтэй. 우리가 결단하면 우리의 에너지 그리고 행동이 바뀌게 됩니다. За шийдвэр гарчихвал юм бол одоо бидний нөгөө хүч үйлдэл маань өөрчлөгдөд эхэлдэг. 성공하고 싶다는 생각이 있는데 행동하지 않으면 마음이 불편하게 됩니다.
За ингээл бодол дотор нь би амжилтанд хүрчихсэн гэсэн мөртлөө үүс гарахгүй болохоор сэтгэл санаа тавгүй болчихдог. 그래서 이 심리학에서 신념과 행동이 이 충돌할 때 느끼는 불편함을 인지부조화라고 부릅니다. За тэгэхээр энэ сэтгэл судлалд энэ үйлдэл бодол хоёр зөрчилдөд нь шүү дээ. Тэгэнгүүт энэ таагүй байдлыг юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр танин мэдрэхүйн зөрчил гэж хэрэлдэг байна. 그리고 이제 여러분께서 각자 이제 사람들을 다만 고객을 만나게 됩니다. За та нар одоо маш олон хүмүүстэй хэрэглэгч нартай уулзах болно. 그런데 많은 사람들이 몽골에서 옛날에 그 네트워크 다단계로 피해를 입은 사례가 많이 있습니다. За Монгол улсад сүлжээнээс болоод олон хүн хохирол амссан гэдэг ийм зүйл их бий. 그리고 여러분이 네트워크 사업을 얘기하면 그들은 다 위험하다라고 생각할 수도 있습니다. За тэгээ хэрэглэгч нар боли одоо сүлжээ чинь хэрэггүй аюултай гэж хэлж магадгүй. 근데 여러분이 생식을 통해서 올바른 정보를 전달하면 좋을 수도 있겠다 생각할 수도 있습니다. За гэтэл та амьдчин тоолоо эхлээд ярихад энэ нэр арай өөр сайн ч юм уу да гэж бодож магадгүй нөгөө хүний хувьд. 그런데 아마도 많은 사람들은 자기 생각을 지키기 위해서 무조건 설명을 거절하거나 거절하게 되기 쉽습니다. За магадгүй одоо олон хүмүүс нөгөө бодол санаагаа батлахын тулд татгалзаж магадгүй хэрэггүй гэдэг. 그래서 먼저 공감하는 것이 중요합니다. За тийм учраас одоо найрсаг тийм ээ одоо байх нь их чухал. 네, 예를 들어서 나도 처음에는 그렇게 생각했습니다라고 시작하는 것입니다. эхлээд нөгөө сэтгэл хамт нийлэх хэрэгтэй. Би ч бас тэгж бодсон харин тийм ээ гэдэг тийм. 그리고 여러분 스스로 생각에 대해서도 여러분 스스로 생각을 조절해야 합니다. За тэгээд бид нар яг ийм бодолтой байж байгаа ийм болсон гэдэг тэр өөрчлөлтийн талаар ярих нь шүү дээ. 이 네트워크 사업은 특산 초기에는 시간과 비용을 투자해도 결과가 늦게 나올 수 있습니다. Хэн үедээ энэ сүлжээнд ер нь ингээл цаг заав зарлага гэх гарч байгаа хэрнээ ирэх үр дүн нь жоохон удаашралтай байдаг. Тийм тохиол байдаг. 근데 이것이 일반적인 이야기지만 초기에 시작하는 여러분들은 어쩌면 이 얘기와 다르게 굉장히 빠르게 결과가 나올 수도 있습니다. За гэтэл яг одоогийн та бүхний байдал дээр бол яг үр дүн илүү хурдан гарчиж боломжтой. 이럴 때 중요한 것은 자그마한 성공이라도 계속해서 만들어 나가는 것입니다. За энэ үед яах хэрэгтэй гэхээр жижигхэн амжилтч болтгоо ингээл үүсгээл урагшлаад байх хэрэгтэй. 자, 이제 우리에게 남은 것은 선택입니다. За одоо бидэд үлдсэн зүйл бол сонголт байна. 그 인생은 벌스와 데스 사이의 초이스라는 이야기가 있습니다. За амьдрал бол өхөл одоо төрөлт хоёрын сонголт гэж дундах сонголт гэж хэлдэг байна. 이제 우리 일은 누가 시켰어가 아니라 내가 선택했기 때문에 책임지는 태도가 필요합니다. Тэгэхээр одоо хамгийн чухал нь би одоо хэн нэгэн намайг энэ хийгэрээ гэд дагалгаад хийлгэсэн учраас биш би өөрөө сонгосон учраас гэсэн хариуцлагатай хандлагыг бий болгох хэрэгтэй. 아모르 파티라는 단어가 있습니다. 아모르 파티. 아모르파티 гэдэг юу байна? 이게 운명을 사랑하라라는 뜻을 가진 라틴어 구절입니다. Энэ латин үг юм байна. 아모르파티 энэ хувь тавилангаа хайрлах хандлага гэсэн утга. 이 고난을 단순히 견디는 것이 아니라 성장의 일부로 받아들이는 태도가 필요합니다. За энэ бол одоо бэрхшээлийг зүгээр тэсээд авах явдлыг хэлж байгаа юм биш. бэрхшээлийг өсөлтийн нэг хэсэг гэж хүлээж авдаг хүчийг хэлж байгаа. 여러분이 이 생식을 지냈는데 가까운 사람으로부터 거절을 당했을 때 마음의 상처를 받을 수도 있습니다. За одоо тэгэл дотны хин нэгэн чинь танаас ингээл дамжуулсан чинь татгалзаж бодно тэр үед та ингээд жоох урам хуурах шархлах боломжтой шүү дээ. 그런데 우리가 생식을 파는 사람이 아니라 건강을 돕기 위해서 전한다는 마음이 있으면 우리는 상처받지 않을 수도 있습니다. За харин бид нэр борлуулах гэж байгаа хүн биш ээ. Бид нэр эрүүл мэндэд туслах гэж байгаа хүн шүү дээ гэсэн хандлага сэтгэл бодолтой л байх юм бол ерөөсөө шархалахгүй. 그리고 수많은 거절은 나를 가로막는 벽이 아니라 내가 리더가 되는 훈련이 될 수도 있습니다. Тэр олон татгалзал сорилт чинь намайг одоо хааж байгаа хаан биш харин ч намайг
шилдэг удирдагч болох тэр сорилтууд байх боломжтой. 그리고 우리에게 필요한 것은 거절을 해석하는 힘입니다. За тэгэхээр биднэрт одоо юу хэрэгтэй вэ гэхээр тэр татгалзлыг тайлбарлаж чаддаг хүч байх хэрэгтэй. 우리의 자존감이 낮거나 낮은 회복 탄력성은 За одоо би дутуу байсан уу? Тэр хүн надад дургүй юу? 내가 부족해서 거절을 당했다라거나 저 사람이 나를 싫어한다라고 생각할 수도 있습니다. За өөрийгөө голох ийм зүйлөө үнэлэмж нь ганхаж тэ ийм бодогдож тэгэх юм бол тэнцвэр алдагдаад байна шүү дээ. 그런데 높은 회복 탄력성을 가지게 되면 харин өндөр одоо өөрийгөө тэнцвэржүүлж чаддаг чадвартай байх юм бол 지금은 타이밍이 아닐 뿐이야. 다음 사람을 만나면 돼라고 생각할 수 있습니다. энэ хүний хувьд цаг нь биш байж тээ. За дараагийн хүнтэй л уулзахад болно шүү дээ гэх мэтэр өөрийгөө сэргийлэх юм шүү дээ. 나를 거절하는 것이 아니라 그 사람이 아직 이 생식에 대해서 우리 사업에 대해서 모르기 때문에 거절할 뿐입니다. тэр надад татгалзаж байгаа биш байхгүй юу? Энэ бизнесийг мэдэхгүй, энэ хоолыг мэдэхгүй байгаа учраас татгалзаж байгаа шүү дээ. 그래서 앞으로 시작하게 되면 어쩌면 정체기가 있을 수도 있습니다. За хаашид одоо эхлэх үед одоо далд ийм нөгөө үл харагдах тийм үе мэдрэгдэхгүй байх үе гэх юм уу? тохиолдох боломжтой. 그런데 그 시간은 실패가 아니라 도약을 위한 준비의 시간으로 생각할 수도 있습니다. За юу ч мэдрэгдэхгүй байгаа юм шиг энэ үе чинь бүтлгүүтэл биш, зогсонгүй байдал биш. Энэ бол үнэндээ яг нөгөө суурь хөрсөө бий болгож байгаа үе байхгүй юу? 그리고 여러분이 각자 리더가 되면 여러분은 평정심을 유지해야 합니다. За та нар одоо үнэхээр лидер болох юм бол өөрсдийгөө тэнцвэрлжүүлж чаддаг байх хэрэгтэй. 여러분이 흔들리면 파트너도 함께 흔들리기 때문입니다. өөрийн одоо гэсэн уур амьсгал бий болох хэрэгтэй. Та ганхах юм бол багч нь тэр аяар ганхах штэ. 이제 이 결단의 선언문을 낭독해야 될 시간입니다. За одоо энд миний шийдвэрийн тунхагийг ингээд харуулж байна. 여러분이 스스로 노트에 작성하셔도 됩니다. Та нар өөртөө яг энийг өөртөө авчиж аваад өөртөө хэлж. 여러분이 결단하는 것입니다. Та нар шийдвэр гаргаарай. 나는 이 사업을 취미가 아니라 진짜 제대로 된 사업으로 할 것이다라는 각오가 필요합니다. Би одоо энийг зүгээр хобби биш те би энийг үнэхээр миний бизнес, миний жинхэнэ хийх ёстой ажил гэж авч үзнэ. 그리고 매일 시간을 정해서 내가 공부하고 만나고 전해야 합니다. За өдөр бүр цаг гаргаж би уулзаж дамжуулах болно. 그리고 많은 실패와 거절을 성장의 과정으로 받아들여야 합니다. Татгалзал, бүтлгүүтэл тэр олон одоо бүтлгүүтлийг өсөлтийн явц гэж би хүлээж авна. 이런 이야기들을 글로 써서 스스로 낭독하십시오. Тэгээд өөртөө бичиж аваад энийг байн бай өөртөө хэлэх хэрэгтэй. 그리고 지금도 이미 출발 많은 분들이 시작했지만 계속해서 내가 이 일을 왜 해야 되는지 목표를 정하시고요. За одоо аль хэдийн энийг хийж байгаа улсууд байгаа хаа би энэ зүйлийг ер нь яагаад хийх гээд байгаа юм бэ тийм ээ? 내가 매일 이 사업을 해야 될 시간을 확보하는 것입니다. За би энэ бизнесийг хийх цагаа маш тодорхой болгох хэрэгтэй. 그리고 최소한 30명의 그런 후보자를 정리하는 것입니다. За дорож одоо 30 хүнийг одоо нэр жагсаалт бий болгож бодож үзэх хэрэгтэй. 그리고 또 유튜브를 통해서 지난번 했던 강의를 또 반복해서 듣는 것입니다. YouTube дүүрэн байгаа тэр хичээлүүдэд те давтан сонсож болох нь байна. 그리고 한국에서 만든 자료를 이제 목사님에게 전해드리면 목사님께서 이제 자체적으로 그 팀에서 그 자료를 가지고 또 함께 공부하시면 되겠습니다. За багаараа бас аваад те багаараа судалж болох нь байна. Солонгосоос явуулсан материалуудыг. 그리고 여러분의 가까운 지인들에게 사업이 아니라 그냥 안부 인사를 전하는 것입니다. Тэгээд ойрын одоо тотны 3 хүндээ шууд ажил хэрэг ярих биш дулаан уур амьсгалыг бий болох харилцаа бий болгох. 그 가운데서 한 사람에게 우리 생식을 이야기하거나 사업에 대해서 이야기할 수도 있습니다. За тэр 3 хүн дотроос ч нэг хүнд нь би нэг бизнесээ энэ хоолныхоо талаар ярих боломж гарч байгаа байхгүй юу? 이러한 행동이 반복될 때 우리의 결단은 결실을 만들어냅니다.
За иймэрхүү одоо жижиг үйлдэлүүд өдөр бүр давтагдах үед бидний шийдвэр одоо бүр итгэл төгс болно гэсэн үг. 그래서 스스로 질문할 때, 내가 사업자로 전환하기 위해서 뭘부터 바꿔야 될까 한번 생각해 보십시오. За тэгэхээр би одоо бизнес эрхлэгч болохын тулд юуг хаанаас нь эхэлж өөрчлөх ёстой байна вэ гэдгээ бодоорой. 그리고 내가 결단을 미룬 이유는 어떤 패턴일까, 어떤 실패하는 패턴일까도 한번 생각해 보십시오. За бас өнөөдрийг хүртэл шийдвэрээ хойшлуулж ирсэн шалтгаан нь юу байсан бэ? Тэрийг бодож үзээрэй. 지금 이제 앞으로 한 달이란 시간이 남았는데 이때 내가 또 충분히 가망 사업자를 확보하는 행동, 이것이 우리에게 또 필요합니다. За одоо үлдсэн хугацаа байна те 30 хоног. Тэгэхээр хоногт би үнэхээр өөрийгөө яг бизнес эрхлэгч болгож чадах уу? Энийгээ сайн тооцоолж үзэх хэрэгтэй. 이제 마지막으로 정리하겠습니다. За эцэст нь үний. 여러분의 꿈을 통해서 목적지를 정하는 것입니다. За та нар мөрөөдлөөрөө дамжуулж хаана хүрэх вэ гэдгээ тогтооно. 그리고 결단을 통해서 다른 가능성을 없애버리는 것입니다. За шийдвэр гэдэг бол бусад өөр боломжуудаа хаах энэ зүйлийг хэлдэг байна вэ? 그리고 여러분의 정체성을 소비자나 판매 사원이 아니라 사업가로 바꾸는 것입니다. За өөрсдийн дүр төрхөө та юм борлуулдаг хүн биш тийм ээ. харин бизнес эрхлэгчээр өөрчлөх хэрэгтэй. 그리고 다른 사람들에게 생식에 대해서 제대로 알리기 위해서 공부를 하는 것입니다. За бусдад энэ амьжийн тоолоо яг ном журмаар нь дамжуулахын тулд суралцах хэрэгтэй. 스스로 약속을 정해서 내가 그 약속한 대로 실천하는 것입니다. За өөртөө амлалт бий болгоод тэр амласан дагуугаа яг хэрэгжүүлж үзэх, үйлдэл гаргаж үзэх хэрэгтэй. 성공의 차이는 종종 능력이 아니라 결단에서 시작됩니다. Тэгэхээр амжилтын ялгаа нь ерөөсөө л чадвараасаа болоод байгаа юм биш. Энэ бол хизээ хэн яаж шийдвэр гаргасан бэ гэдгээс эхэлдэг байна. 결단은 곧 출발입니다. За шийдвэр бол ерөөсөө л эхлэл юм. 꿈을 정했고 결단했다면 앞으로 필요한 것은 행동입니다. За мөрөөдлөө тогтоочлоо, шийдвэрээ гаргасан бол одоо хэрэгтэй зүйл нь үйлдэл буюу үйлс юм аа. 다음 주에는 어떤 행동을 해야 될지를 같이 공부하도록 하겠습니다. дараагийн цаг дээр бид нар ямар үйлдэл хийх ёстой юм бэ гэдэг тухай үзэх болно. 제가 요즘 조금 시간을 자꾸 넘기고 있습니다. За би их бага цаг үлдээгээд идэг болчиход байгаа. 이 시간 너무 중요하기 때문에 제가 조금 시간을 자꾸 이렇게 약속을 지키지 못하고 있습니다. Чи нөгөө цаг хэтрүүлсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр их чухал цаг болохоор ингэ яалтч хэтрүүлж яриад байна. 다시 처음 이야기로 돌아가겠습니다. дахиад ихэнх яриараа орж байна. 바로 이 자리에 계신 여러분들이 몽골에서 가장 큰 네트워크 회사의 주역이 될 수 있습니다. За та нар энд байгаа та бүхэн Монголд хамгийн том сүлжээний хамгийн том бизнес эрхлэгч нар болох. 이것은 단지 우리가 바라는 희망 사항이 아닙니다. Энэ бол зөвхөн бидний хүсэж байгаа хүсэл биш ээ. 우리가 함께하면 반드시 구체적으로 이룰 수 있는 목표입니다. Бид нар хамт хийх үедээ энийг үнэхээр бүтээж чадах тийм зорилго юм аа. 여기에 근간이 되는 것이 바로 생식이라는 독보적인 제품이 있기 때문입니다. Яг гэвэл энд баталгаатай бүтээгдэхүүн нь амьд шин тоол байгаа учраас юм. 생식에 대한 확신 그리고 자신감이 있다면 여러분이 꿈꾸는 그런 인생의 목표를 향해서 달려갈 수 있게 됩니다. За одоо амьд шин тоолны талаарх баттай итгэл үнэмшил мэдрэмж туршлага танд үүсэж байгаа бол та тэр мөрөөдөл рүүгээ одоо үнэхээр шийдэмгий хөдөлж чадах тэр үйлстэй нэгэн болно л гэсэн үг. 그리고 여기에 계신 모든 분들이 여러분이 생각했던 그 이상의 결과를 만들어내는 모두의 주인공이 되기를 바라겠습니다. Тэгээ та бүхнээс одоо хүсэж байна. Та нар өөрсдийнх нь төсөөлж байгаагаас илүү тийм үр шимийг хүртсэн тэр одоо гол дүрийн эзэд болоосой гэж хүсэж өрөөж байна. 그 결과를 만들 때까지 한 분도 포기하지 마십시오. За тэр үр дүн үзэх хүртлээр нэг ч хүн битгий бууж өгөөрэй. 오늘 여기까지 하겠습니다. За өнөөдөр энэ хүртэл ингээд заалаа. 오늘도 모두 늦은 시간까지 수고 많으셨습니다. өнөөдөр хүртэл хамт байсан баярлалаа.
행복한 저녁 되십시오. За, аз жаргалтай орой байх болтугай. 감사합니다. баярлалаа.